Imaju milijarde, a pogledajte gdje žive najbogatiji Amerikanci. Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo se pozabaviti jednim intrigantnim fenomenom, načinom života najbogatijih Amerikanaca. Da, dobro ste pročitali. Imaju više novca nego što možemo i zamisliti, ali gdje ga troše? Na šta? I da li veličina njihovih vila odgovara veličini njihovih bankovnih računa? Pričat ćemo o imenima koja svi znate. Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett i zaviriti u njihove domove, od raskošnih palata do iznenađujuće skromnih skloništa. Spremite se za šokantne brojke, neverovatne priče i možda, samo možda, malo zavisti. Počnimo sa čovjekom koji je sinonim za bogatstvo, Bill Gates. Gates provodi vreme u svojoj vili u Medini, Washington, veličine 66.000 kvadratnih metara. Kuća nazvana Xanadu 2.0 prava je tehnološka oaza sa pogledom na jezero Washington. Gatesu je trebalo 7 godina i $63 miliona da je izgradi. Sljedeći na listi je Jeff Bezos, osnivač Amazona, sa neto vrednošću od $67 milijardi. Bezos nije poznat samo po svojoj kompaniji, već i po impresivnoj kolekciji nekretnina. Njegovo bogatstvo uključuje ranč u Teksasu, kuću na obali u Washingtonu, 3 stana u Manhattanu, dvorište u Beverly Hillsu i vilu u Medini, Washington. A sada da se malo odmorimo od ovih mega vila. Warren Buffett, sa neto vrednošću od $65,5 milijardi, poznat je po svom skromnom načinu života. Da, dobro ste čuli, skromnom. Njegov dom je na uglu u Omahi, Nebraska, koji je kupio davne 1958. godine za samo $31.500. Kuća, prvobitno sagrađena za 20. godine, prošla je kroz nekoliko renoviranja i proširenja, ali je i dalje daleko od raskoši koju bismo očekivali od jednog od najbogatijih ljudi na svetu. Sljedeći na listi je Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, sa neto vrednošću od $55,5 milijardi. Zuckerbergov prvi dom, koji je kupio u Palo Altu 2011. godine za $7 miliona, daleko je od ekstravagantnih vila njegovih kolega milijardera. Iako se radi o prostranoj kući od 5.000 kvadratnih metara, Zuckerbergov izbor doma ukazuje na to da se ne plaši da uloži novac u tehnologiju i budućnost Facebooka, a ne samo u luksuz. Vreme je da se vratimo raskoši i luksuzu sa Larryem Ellisonom, suosnivačem Oracle-a, čija se neto vrednost procenjuje na $49,3 milijarde. Ellison je poznat po svojoj impresivnoj kolekciji nekretnina širom sveta. Njegova vila u Woodsideu, Kalifornija, procenjena na $110 miliona, pravo je remek delo japanske arhitekture iz 16. veka, ali to je samo vrh ledenog brega. Ellison posjeduje i zemljišta u Malibu i oko jezera Tahoe. Na kraju, ali ne i najmanje važan, je Michael Bloomberg, bivši gradonačelnik New Yorka i medijski mogul, sa neto vrednošću od $45 milijardi. Bloomberg je pravi svetski putnik, sa više od 10 nekretnina širom sveta. Iako najviše vremena provodi u svojoj gradskoj kući u Manhattanu, Bloomberg posjeduje i imanja u Hamptonsu, New Yorku, Londonu, Bermudima, Koloradu i Floridi. Pa tu smo, završili smo našu turu kroz domove najbogatijih Amerikanaca. Šta reći, neki od njih su zaista impresivni, dok su drugi, pa recimo samo da ne odaju uvijek pravu sliku o bogatstvu svojih vlasnika. Ono što je sigurno je da novac ne može kupiti sreću, ali može kupiti mnogo nekretnina. I to je nešto što ovi milijarderi definitivno znaju. Do sljedećeg puta, ostanite radoznali i ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal.